без доступа это не может функционировать. Доступ к распаковке. С праздником. С праздником. Хорошо. Поздравляю. Уважаемый господин председатель правительства, позвольте еще раз сердечно поприветствовать вас в Москве. Мы с вами в прошлом году в этот праздничный день встречались в Москве по случаю юбилейных событий 80-летия Великой Победы. И благодарна вам за то, что вы приняли решение быть вместе с нами и сегодня. Знаю, как и в прошлый раз были определенные сложности с вашим приездом в Москву. Сейчас вот вы мне только что коротко рассказали, что в этот раз было чуть-чуть полегче, но не важно. А важно то, что вы здесь, и мы вам за это очень благодарны. Вызывает уважение ваша неизменная позиция в отношении сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, о роли Красной Армии в освобождении Европы от нацизма. Отмечу, что вклад в Великую Победу внесли и словацкие борцы с немецко-фашистскими войсками. Мы помним события словацкого национального восстания 29 августа 1944 года. Благодарны руководству и народу Словакии за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистами на словацкой земле. В ближайшее время ожидается, я знаю, торжественное открытие и Центрального военно-мемориального кладбища Красной Армии в городе Михайловце. Да? Большое вам спасибо за то, что уделяете этому такое внимание. Российско-словацкие отношения многие годы, в том числе и во время предыдущих ваших сроков, в качестве председателя правительства характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества. Конечно, мы понимаем, что сейчас они осложнены событиями, связанными с тем, что происходит на Украине, и внешнеполитической конъюнктурой, конфронтационной линии, как мы считаем, которые навязываются все нам, и ЕС, и НАТО. Но в то же время ваше правительство стремится проводить суверенную внешнюю политику, выстраивать прагматичный курс в отношении России. Приветствуем постепенное восстановление двустороннего взаимодействия, фактически замороженного стараниями прежних словацких властей. К сожалению, товарооборот у нас снизился и в прошлом году, и в этом году. Причины снижения нам тоже известны. Исходим из того, что ваш сегодняшний визит поможет нам понять, что можно сделать для того, чтобы восстановить торговый оборот и развивать его дальше. Знаем вашу заинтересованность в работе по отдельным направлениям, в том числе в сфере энергетики. Мы сейчас только что имели возможность с вами поговорить с глазу на глаз. Я могу и здесь сказать, будем делать все для того, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах. Так же, как будем готовы сотрудничать по другим направлениям, которые представляют взаимный интерес. Спасибо. Vážený pán prezident, dámy a páni, v prvom rade chcem v mene celej slovenskej delegácie poďakovať za privítanie a pohostinnosť. Tradičnú ruskú pohostinnosť. Dovolte mi, aby som vám v mene
vlády Slovenskej republiky a prítomnej slovenskej delegácie zablahoželal k najvýznamnejšiemu štátnemu sviatku, k Dňu víťazstva. A je pre mňa cťou, že môžem byť tu v Ruskej federácii pri oslavách tohto významného dňa. Vážený pán prezident, história nás mimoriadne spája. A ja odmietam prekrúcanie historických faktov a odmietam opustiť myšlienku suverénnej slovenskej zahraničnej politiky, ktorá je orientovaná na každého, kto má záujem na normálnych, štandardných a priateľských vzťahoch so Slovenskou republikou. Ľudia na Slovensku si veľmi dobre uvedomujú, že to nebola len priama pomoc pri Slovenskom národnom povstaní v roku 1944, ale že to boli predovšetkým 10 000 obetí Červenej armády, ktoré sú dnes pochované na viacerých miestach na Slovensku. Z tohto dôvodu chcem opätovne vysloviť záväzok vlády Slovenskej republiky, že sa budeme o tieto pamätné miesta starať so všetkou úctou a so všetkým rešpektom. Aj dnešná a včerajšia návšteva tu v Moskve je predovšetkým vyjadrením úcty a rešpektu k obetiam druhej svetovej vojny a k skutočnosti, že to boli národy bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré niesli najväčšiu ťarchu, pokiaľ ide o víťazstvo v druhej svetovej vojne nad fašizmom. Som rád, vážený pán prezident, že ste spomenuli mesto Michalovce. Nejde len o mesto Michalovce. Na Slovensku máme desiatky cintorínov vojenských, kde sú pochovaní nielen vojaci Červenej armády, ale aj rumunskej armády, ktorá sa zúčastňovala na oslobodzovaní. Preto s veľkým potešením vám oznamujem, vážený pán prezident, že sme naplnili záväzok, ktorý sme dali v súvislosti s rekonštrukciou vojenského cintorínu v Michalovciach. A osobne sa zúčastním otvorenia takto rekonštruovaného cintorínu v Michalovciach v krátkom čase. Toto však platí na všetky miesta na Slovensku, kde sú pochované obete druhej svetovej vojny a myslím si, že kdokoľvek z vašej krajiny navštíví Slovensko a navštíví tieto miesta, tak túto starostlivosť pochopiteľne vidí. Preto ešte raz blahoželám k významnému štátnemu sviatku a rád by som využil v ďalšom našom bilaterálnom rozhovore, vážený pán prezident, určitý čas na riešenie základných otázok slovensko-ruských, rusko-slovenských vzťahov. Ja nikdy nehovorím niečo iné v súkromí a niečo iné verejne. Aj teraz, kým sú tu ešte médiá, chcem povedať veľmi jasne, že som odporcom vytvárania akejsi novej železnej opony medzi Európou, Európskou úniou a Ruskou federáciou. Som za normálne, štandardné, priateľské a vzájomne výhodné vzťahy a som presvedčený, že tak Slovensko, ako aj Ruská federácia môže urobiť v krátkom čase niekoľko krokov, ktoré budú viesť k takejto štandardnosti. Aj mňa mrzí, vážený pán prezident, pokles vzájomného obratu. Na druhej strane sme naďalej pochopiteľne v situácii, kedy preberáme od vás významné energie. Hovorím teraz predovšetkým o plyne, ktorý prichádza na Slovensko cez Turkstream. Hovorím teraz o rope, ktorá prichádza cez ropovod Družba, ale je asi málo, ak by sme sa obmedzili iba na spoluprácu v tejto oblasti. Preto vám poskytnem dnes informácie, vážený pán prezident, kde sa nachádzame, pokiaľ ide o medzivládnu komisiu pre hospodárskú spoluprácu, aké kroky sme urobili. Urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských pridelencov na jednotlivých veľvyslanectvách. Riešime praktické kroky tak našeho veľvyslanectva tu v Moskve, ako aj praktické kroky a problémy, ktoré má veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave. Preto veľmi oceňujem, že
takomto širokom formáte si budeme môcť vymeniť veľmi dôležité informácie. Ešte raz ďakujem za pohostinnosť a ešte raz blahoželám k Dňu Победы. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.